Go na Jim Roxen. Alright, kal, ikaw na siwas kayo, pain kawas na kayo kulo kaya aslawusan. Masimid, insang kulo singkat kumulas. Kikat kabain mol, asun, esun berlen sa se inge. Kat dayak feshe program singe ke tusta na kayo pang regular schedule lash. Siya lash magtin jumping gas lang kat. Now we Oiyac nga deginis na nagusli screen just na blank katapan na dig interest ko let me share frank ikaw na Oiyac ko padang ila guf na wika tsukta nga tikinisa na pas na inge na betigi de basta meta ngay siyak sa tikinisa na ilan siyak na tikinila siyak na program la siya katfast na met na inpain ko gusto ko was mata ko wika chan ko gusto wika Oiyac ko nga nakalim yele God stream na ke website la so if in makuusa ko in if in ko meni na kon na ke website la so DS live stream che kum ko pe
Kung gawin sumpe na ke Roku TV na tuman ka, Finash Roku ka Fire TV, na gawin liye pe live flash ke. Na ano yung ngakalim yan ngay, usap di ni sena, ilan cash cut, siyak na kay nila siya ka-fast na mate, ilan siyak na siya pro, na ka-fast na mate. Tingin sena, okay ba na zoom? Kaya na si was na kaya tilogaksaking got sulba mol in sulba ta kaya niyo yung kishping gas mol lai. Ngaya akfa shipper o ila siya yung buya katakanip pro. Olim God, tabamda kunamanap na sun. Kilonggalang lom got palakin, got wipe mol la sun la in inge. Nakipel inge ke got ako la. Ingo in wipe siya sinsiya gas mol lom. Gas madala na lom katu fin pailan ke kipelsing siak sunta ngon lom in we got in gas lana sesh galam lom lan met lom ebalai lom in fact mapai makaina we got na kayo mari wala betting interest calling going wala ginilashwe nagil ta ko bang join us Oiyac okay talaga slash kulogaksaking kung gilong silom na siya na kaywa and malay minister from ilashwe na manaswelan kasha kulogaksaking kung kimayin na kaywa we got kigas maulom e wilalos na kaywa sa ma kumki na beame kon ma in wipe ta kay ni kigas lumusenge kalya matonin cielos talos in kain tunin pe pahingi mo siya clash kumitay kat kaisiya kumitay insiyas we kat karin God naked kat sundas afla in the kanilash kulamalap kainin Jesus maglangulash kat pray Amen. Okay. Well, tingin sa nakukumpula ka price ngan. Ano yung da akfaship bele na kayo pangay kanon mo siya na uya ko. Kada sramsramkin koanon wikinge. Koanon wikinge pa sifwil pa Oiyac Lun Sang Kulo. Dake pukalay siya, kung binili pukalay siya. Kahit pukalay siya sramkin yok na nake kasreacng na nake Sang Kulo. Na ngayak fa siya man de tusto na gadakkel mi siya frangil ka wala ko fabigat Oiyac ko. Na ikaset na uniste someone tostoan kita mga taking interest ko ke. Na Freddy ang tingin sa lakfashe o EPS93 taking interest ko na ito ko lang fire loss na kisenri yan. Na metig na kudin fast na may ito ngay tukun usya unso ko in credential ko unso ko ngay kasi pa macret na ki unso ko ngay na tukun unso ko ngay na kide so may tingin siya na may fact silyo mas asherola. Nas we get unso ko ngay fact mo kikolon bro. We get unso ko Na lal kikolan broy.
Alright, naging akalim ya. Kada sumnir aldigin sena nake may fakak se. In fact, kulo na sumekret, kulo kyo unna woso kum sipek sa akas makinjigat ke kolon proy. Na naging akalim ya katsungal digin sena nake may fakak yerol ile nakalim ya na yok nake Facebook group lashan. Digin sena ogin bela na sum. Naglog sa gingat ke on sa kungan, kolon broy, amen to that. Bay na baygot na kay wain na pelsugat broy, limgot. Limgot pa ka cham sing. Manayin in London mekrit. Okay, on sa kwa kikan. May vaka ko nge Facebook page la siya. May lagi na nga talay nga fin Wi-Fi natigavin naman on and off sisla kuluk capes and the shock kainin Jesus in kainak fashiyak lawan along sila. Na may bagay ki Facebook page la siya, kunokan la siya Oiyac Monday, Tuesday, Wednesday. Monday, alik Josie, alik finanmele, mila siya na lulu. El sa paya madari, ash ki Facebook page la siya, hakatayan na wulal pekean. Na rina lifay ke Tuesday, lulap rina ke continuous effort, loma kumakyalim ke hakatayan bala dari ash ke. The minister's keeper, el sa paya mabetari ma nage Wednesday an. Na ash dari mangan ke Monday, Tuesday, Wednesday. Tosta Friday said the EPS93 got check na tapan na tekini Evelyn Shakete ke tukun telecasta na ke Zimmy Factman. Na ke tosta le minister Emerson ele Shakayak set de kafika ang alalay mo kafika pa shock week naman balik siya ke week tari. Kula malap ke arulosan. Kulakak sa gingat kay was na kaywa. Layla ngon lalin mok lain siyas na kaywa. Ingain ak fashion masuwa sa mapailan mo kayo na. Nga lang sila share 40 facts sila basta takyo ang siya kay Facebook lito il fact mo magat fact ko yok siya tasok to fingat mo wilkin na ito wang siya. Basically, that's what it means. The tipangan word by word kaya tapangan mga is kaya na ngayis na si inon ko la mamadayan yung fakak. Na mga fakak nga vindemol kun fingwang in fak okay. Na may mga ito ngayon na yuruk. Klo na singkat kay imbesto taki okay fak silongan. Na pangan mamarsure ko nga kina ito lang masinganin na fakak lasyaning Klo malap. Tingin sa kung gulo, nga mo, may kumram, jangan ba may matakinig nga, ipa Mr. Frank, they can trust ko, kaya los na kayo was masinig and now, sramsramkin jangan mataka na sish, kitan biye ko. Ngayon naging mirror on, lili na katashi na ewo kitan, in fact, na ewo kitan mulkun, even sramsramkin the ko, kitan guest and church in long, may inge na sifwil met na inakalim yung ilos sa matakakias lang ka ilos tiba na wo met na kayo foto le the shock to ilos sa akilin ko in mol kun aun la oyala saan pangan mas sherik met aliki met na kayo sa iya tiage wolan met se okay wolan Jesus Christ. Not by our strength. So ke ko wala Lord God. Nakita fast with na ke may manalakla so. Kita samkin ke weeking koanon week saying sa pa na nga fact nga. Le sifwil ngan fact mo Oiyac Lun Sang Kulo.
mes ko sramkin le sang kulo mana fakti tining mana mit fact na ko egalim ke oilan mit gaslan katta ko na sishmuida alle fakfak yokna na sishfena och när det är en lacklim na kumlie unsukulan damdal sen finan ko sha ngausen shi kinya mayen ke got force ke got coin man ke got coin mukui got bangon na mapay na sis kita mukui mukui la sha got no got ban mo mana ko washer sa ta aspelsi ma mit na kewa Katle falelos que edma elos fal elos inashpoyan. Na uns kon damdal sin ta coin luxury na akes mo kinya sifen le paye ke got kap got liye got matane got liye likun bashesh oyesh na ashpel si magute luxury na manasla. Na bawon sa ko ngayon, tako in ngam talong along si pasha ng si bagaske ng ano kasi kusin we got ke in akes mo kinikat ke en magatash ke yokna en gatash ke miseng na tamdal sigan pa shuwe netluk nuarma sikra namnas we got ke
Alright, nuwer ma shuwe kulong walap ke unsukungan. Nga mo last time iso pa sa sla unsukungan. Alle kasaki unsukungan alle mo insang agas makinye ka diok na mit forsho ke mo las ke ka akfashe mamagatlie gebel sa magat forsh men ashpel sa ma katfintin hakagotle na ke mol sa mai fatako na pange kumye gusti koanon gaske unsuko ngayon pange long got na sin mai tao asham nga isa sin mit mata lash nga le ash mate sa ma bail of le ilus kufla flegan na mongolos mayan ash oye si makapre lo si fena ilus in lem dalek belsi ilus lem dalek ngan na ta fa kadil le ilus in flegan na mongolos naro kain pasas kain gas to ka gas makinyegat kimagat akfashia yok na gem mulji kadash ke fin fel seinge na kaya shona ge mulutut sinam seinge si vesin ge mandean fact mo God is mit se na ke foreigners God is mit se puklalay siya katkalam gela ash saptaon ngolon goshke ay siya balalal na takoy ye fuku mit vigipel Jeremiah Ezekiel na balalal ay siya nga takoy insang ak es makunye talagang Israel ke molin likke ke lalos. Molin likke ke lalos may kumdi kota may ito bangon na mo payaman na kewas selos. Or elos yung wush la kimalos ashkean elos kufla ace gasin actuos gasin casho. Na mola talagang Israel in bel saying tiena ekle. Tiena ekle mayen elos sifena bangon na elos sifena mut kuma mitse na kayo elos tia ko in ace wala na lan God mayen ash akwak si makados ang si Moses sa Israel ash ke masap ma yok na masin na Israel masap unfuko singal tolungan ash oye singal unfuko singal tolungan kados ang national Israel siye pa fact le mitse elosin mas elosin dia elosiang elosin dia oro kuluk na selos ta shokta na ki elosin mai ace long lon gata mana si in Israel met na barakat kalim kele shuf sila Levi and one Levi para met makatil sila mo incline sa pel Indiana met na dia kalme pa God el shanga met se na vini merit sige Isaiah sa talam malon gosh fosil ge fosal ko shingal nga kume shalik na ge ipto lusing giden loing ge shibese ma ko shalik na giden kalim ge koanon sramsramkin giden te kalamasi mama fosil ge wasal ko shingal giden kan shalik nga fosil ge fosluan el sramsramkin sapna ko se in aromas wo se pai
Factual I said iligesla sapta sing in fact ilos in Israel in oro masuos mapaye me masuos mapaye pa in akus awkward Oiyac Lun God pange masuos mapaye na ilos sama akus awkward Oiyac Lun God ilos fa palakin wulena palakin insewu sa makat magevan na bakain ese na selosan ilusa mara mo suwas fa palakin insewu pasam silal technicien al sabun na ke mo suwas yok shupe giden samye mo suwas giden die fact na o giden mo kun gred of kelle kat molken pa galim ge fa kun wigilasha pa galim ge oyela shifena pa galim ge magadak fashia kade guftes venaita da shokta meita even die kat geeta le fakka oyen molin lal fungilasha ilusin die na ge fa kun orek malasha Yokshupe pange mol knya mayin oyela sha tie ka tiorek manasin ma ka dorek ma nasin lem ka nga fa ko inge kzen galim gele fakya oreyen ma suwo sa pa ye kat fin kapasang nasin ka kat fin matayurin ka matake akwi Oiyac Lun ka nakite aske o mol kinyen Oiyac Lun God ka mul suwas. Si besi na nga pa, Oiyac Lun God in fact na kum ifin, isamde if statements ko ba nga, conditional. Conditional, hindi na guarantee. Conditional, kum fin oro oyes nga matake mul pa suwas na God ile us esot na su. Main sewo kumin palakit. Na first sinagi first liwan. Na first atolu nagilime ko saan olayla silan ka nga nasinmit sa akus ilos FAs main sewo. Pangi first tolu ge first me singan. Mayin God in fact that tiye paile talita din Israel pangulalan kat makatilakin sewo yelos. Na kishipin ashmit say masterlos nga ilusin tiye mut kumo ilusin ay wala. In fact, I said fact God ilalan God pa na sinmit say ilus sa maakos akwe Oiyac Lun God ilus if we be palakin bena insewo wuse kalong silan God ma il oikikin il sangin patat na fin tal na din Israel. May sa maakos Oiyac Oiyac Lun God at sifena ilo sifa tafa we be palakin insewo wo long ila sa matokayurin God. If hindi, first nga nagsasabi ng Unix If ako dyan ka Unix nga nake. May Unix nga wall flex lang, mukul ka lines up si pangan. O yun lang mukul ka lines up si nga na. Il tiya ka isus fako. Il di ka no rek talit. Minash, yes, rek na selos. Sama, tawara, lo si kufla rek dalit. Nara, hindi Unix nga. Sama, masili ka lagi manual si fena. God in fact Unix sama ko sino si fa we papalak. May alagyan ang galing ke Ethiopian Unix ke ulayang sa mam da reading scrolls ko I say na available da God la kung tayo reading na ngay ta fika if we with fact na si. Tabaga Oiyac Lun God ilus sama akos Oiyac Lun God patat na fellows pe. Naipsak to yun ba fos ondos na kaya ko saan katil fa akin sewoye may se maakos masaplan. Like sipe kalwen ye ba naipsingan inakale le ilos sa maakos lemkat.
Ita fa palakun mulila longlang lonkat. In oil na lonkat na sil Abraham sil fat na sil mo ita fa we mit na kayawa ita fa we palakun mula lonkat. Na fosse may nalaksing taka na si kumin akes makinyekot. Le may ito fin si kum demo kum kuluk kum efin akos akko ke Oiyac Lun kat olea Lun kat longgalang Lun kat mula Lun kat ewe bepata na fame. Pange masima nga kumin luksonina loy na tia makatfako. Fin bange nga amda sramsram yining yung afaki gaslan kat. Evin moula ko, evin nga sramsramkin na makayafan na. Kung gusto ko na yung girl, siya seksin matayin kaya ka, talit na dik nila, kafaka o yan mukul sa tapungan, kafaka o yan papasitungan na siyaw siya ngayon. Evin was fact na tiya na fall na kaya mga amda fact na yining yung na pang makasramsramkin na. Nga tinangan fact na siyum kumganda ko, so kag ingalsi ko. Connect le ko iloil mit fakasi. Pang if mit mafakik yining dia makat fakla pa oewe o mamakot mulkud. Di samle talks cheap. Mit nakawan sham. Mit nakawan olak pibasim dariti. Ilya siya pa kokum ko in mateng. Kokum ko in mulkud. Kokum ko in layla kolon got in fast na mit. Na Yorkshire den Islam when laksing loen na kele kat finne wala mo kat mit po ilos mo kat limo te dena wan ilos ko pain blocking se ulan kat ilos ifin akos ako Oiyac Lun kat tiya kat pa sila na o lem kat by the akling baton in cielos on na lemkat pa sila lelos elos sa palakin main sang pa sila lelos inasang main siya na selos na Yorkshire masama anin mo doon siya siya pa Yorkshire tiya makatfak lao paila makatfak lao koin tagale fakfak fin in siya tiya na nesta siya bakit siya ramkin ke mo na laksi yok na nagis Senria sramsramkin mo nage nice. Na ICL dako, ages magunye, pag-anisya ngan kalme ba liang pe may seman tayo naslus ngan. Muin katilakin siya ulos pe ilos efin akos ako Oiyac Lun kat. Na bangan muin laks nage Monday ngan kita siya nage Tuesday. Sudah Tuesday, sudah dia taking Tresco. Masap ma Tuesday tos sete, katin bol na lutu. Ngayon ka lutu, akfresh namin, ngatin na ako lang, kasi nga full, kasi nga slaklat na region na siya nakataya, mana utuf-tuf. Mauduf-tuf, kung di ka sari ka, totoo slaklat na siya nakataya. Now, if they just like to go within the next 5-10 minutes, na tugun akataya ke Tuesday, o na katfin mo na lutu, na kita ko akfashi na du finjak mo and gumashu and degin in managawa wo. Nagdiwas namin sifwil manaksa ke Tuesday an nga akfashi mo yan lamin fang ikaw na oye ko ilaguf la wikot. Na Tuesday va mo as or lal Naomi ekle nakiingon. Ruth, puklal Ruth sapta akos, was tolo nakion ko siyan. Na kung tapala, sumni single tolo nakisingal ni ko siyan. Na ngalalvi mo Bible na tuwo saan, Euros, na masing Europa, summarize yellow. Kuming galan ke. Sapta akos ke puklal Ruth,
Na kadalas ke sapta safta si pa. Isam na ash masikap mitligi. Nakatako ni ke belsima Boas il akula ilen merat yak sil Ruth. Na forståelige forstånd kosh. Il sramsramkin le Boas il bangonin i met mata Bethlehem na in any meeting lalos. Ilusin na siye sramsramkin ke ipin en si finan Jerusalem sa malal Elimelech pamugul sa tamal Naomi na mugul sa tamal Naomi ngan mise na Bible na actually mi la figure ni Naomi elis usuken sa ngayon na plan na il plan nila inarla na wo masikyak keo na ke meeting singa il fa oye singa pa may sima foto na kiseu singa pa itakyang na sil ilan sulela metle ila ace and singa ko ila tiye na final pa sila na isum na fact na line na line if ba may singa defa kikles sa inelan na may sitakongan pa Boas na plan sila Boas ngayon pa en sila usuya kina sila Naomi nga may sila sila ni isensi ngayon ilat te isensi ngayon magkaivan na ila isensi ngayon wayang pe ayakyak na sila Ruth kung di ka kung loy na ke oilan ulen mata o to na el dal tinal na se kumatayan no in belso matayan no sapayak me oy na masayen na ora plan singa pa kung finisen singa na kumaye pe ino ko back sin matayan singa na plan sila buwasa pa bugul si mga foto nila next of kin singa ilan pa ilan sama sila namin na may singa nil bel si madyagang lang sila lang sila ilan day skill connect na na bilan pagyak sin matayan singa wayang en si Mailis kan na matayan singa ilti matayan Jews matayan Moabs na aspen mastolos madju na sin Moab na ke oyelos sama sama na sang pag na sin matsete ito ora na as force mo ki Belfast na kay pero na actually mi ta shock to ki pungen met Moab nga oro sap mo aparo mukul singa ni Israel na kalta nga pass nga tisen singa na guess who comes next whose turn is it next may tinakongan pa Boas. Na Boas, ano ka kalim gale, Bible kalim gale, pensi mo iltakongan na Israel singanti, we be namatayan singan, we will be Ruth na payak yak. Na siyam sugon tuwi ke foson ko siyan. Na kumusuni ke fos singaw, tolo na ke singal lime ko siyan. Ako min loy na ge fosto na ge singal me question mayok sige shamtram saying pa tukun Boas el payak yak sil Ruth na with payak la payak yak el pidad Ruth el pidad yak oswela talik mugulse na may to sanggulo kun engan kun alle samkasin kasho na ke na kadil siwo ge merit saying alright, layla Ruth ilan bayak ya. Ilan putata yak. Na molal Ruth, metlik yung minsan nag-sapta sige Ruth, le ilko flarik talik. O, sapta ako, stunil bagyak sa Boas nga debat na mo il putata yak. Na, malon ka ito, weling makadil ko flak ya. Kadil diye ako stain lal Ruth, Oiyac Lun long sila Ruth na sil Naomi naral sang ilakin sewu yilol pa ilan bidada yak. When ge impel so matayan se efin ko flawek talik na dancing itinayawe mo ila ekin matayan se mayin masimit
Fin matayin si guvernor wengin kashpen matayin sinan. Make system si lalos met nganda. Matayin natin na shock kyak mut kayak mo iltal awalan maston mo ito. Na maritsi nga taka na si kum inakyalim yile finne Ruth sema mitbeken si kachamkin gemanda na mitbeken Tuesday example si udaga na si kumgel Ruth le mitbeken si akat lelan bayakyak sil Boaz pa uswala Obed para mal Jesse para mal King Dr. David na Solomon na funny din defa pa lem Jesus Christ il tako ke ilakshaw naksinan. Na kinashipin kadelin se wo ke akosten. Moniak la Ruth payanang il later na budaya yak tipa line tulan lem ng tako ke. Na mitse wa wangin shipe Gisbin akosten, no nagigatfak mandia. Midlakse nagim mandia. Mitse sema akos kat katlakin si Uyalos. Na example na yok si pang nagil Ruth. Bayak met guldo malamise na Rudel sila nukal ulal Naomi som na Jerusalem na Bethlehem. Tipa el bayak na kinasipin akosten lal na ke ako kudyak lan ka at mana yok si tako ke line sa kulay. Na mana si kum ke kat fin pulashin maslon mo ito. Kat sila lagi dan akos kat. Kim ke koyas kayo kitan mataki ako kudyak lal. May ta fin na shamsham. May ta fin na mukuy ke fin na oraru. Kat mata na ke ako klan kat. Nakita pala din siya. Tima may ta usi. O main siya sa makatil usi na siya. May ta. Kita pala kanarla na wedding masaya ka siyang kusyang na ke toplan kat na siya. Na pangan Tuesday. Pangan Tuesday, ngasun na liya take interest ko. Nga fincha kilan muna. Ngal sram gilin. Il malawi kat. Na di akay kum anasiyan ko mas po yan. Nag-devast na bit na ke uniste ngatina ako lang ngatina riti ngatina ako yan na ke tosta ngatina ako yan na ke or ang gdete sramsramkin katfin mo na lutu kudeta ko sramsramkin na tigisa na wiya ko nice ginasum ni ke Friday yan Friday na sramsramkin ke Friday na vindig just wala na wang na kaya susilbet ako ke lutugat fin mo nakacham ko na lenduongan uniste tosto oyepe set yan na totaligat lagi ipsingan na belsing nga tuwin siya nga sungal tikin siya na ilan akfashimin laksin na ke frete an na fin tigunil tari ka siyam from fin tingin chuskal da yore nang ito ko ra la fact was in the set ya bal tingin siya na o egin pela na siya. Okay, kalau malah kalau kaya kata na kalima kumkolak ke Monday Tuesday ngayon. Si Feslas ke Friday ngayon el fact mo magpas sa Maria lalal fung ikimit lango. Nash ke book John Gospel akos fosto ngulyala nagiangalu. Namiritsa nga siya nagnagiiptolo inak for siya siya finne foto marita dangalong si siya ibse made ngan bagi fosto na made ngan fosto ngulya kasi matan sa Maria si nga nilfak mo. Lam Jesus pahil siya mo ngan ilmo ilfak mo na sikma na kaywa. Naitsak lungan fos angal gangal siya. May pas wi pelalal fungi. Na fos safla singan angal lo. Kasen mas Mariangan fak mo. Katitola pwede il pamit lang. Panganip to ng mga pasyal na kimerit singa na singa
nga riti na ke tako ke Bible nga akatayawina. Medligi nasap na akos ke John in matawagin sramsramkin ke ministry lon lem Jesus in belsingan na momit Pharisingan matawagin ko in akilen la posen imait ma baptize la na kilalal vong isema lem Jesus el preaching na nga kumet na pela baptize imait kanta shakta met tamalut laling ba ak fashe baptize yan mait ngan takolal John the Baptist. Nagkisipesi nga en mamit Pharisee nga matawagin na nakuluki ashlan leman. Sipesi nga nalim Jesus il matawagin na ako ng Galilee. Nagki-level up na nag-Galilee nga siya nga en nga kumin Galilee il vale somliki Judea na Galilee na inino ilan going vale sasla Samaria na. Napanganen si Maeleta soon gemedutlit si ngayon. Il fala sunen si Bang Bang Saikar sa ensingan Bang Bang Shechem ke walayang mato. Panganen si malim gada nga laliprem na ensingan benaba fact mo on ensingan na napkaran na ke and magigabel sang like Joseph when natal. Na loving ko flal Jacob, asinen singay. Saikar ko Shechem. And si fan na si pangan. Na ensingan ba kang ako melutikin loving ko singan. Fosto yung ulafak mo. Magpaspasin met Samaria in Citize, lalalvong igit Jesus, kishipin matayan Sifac, ilfak mana si mana kaywa sa nga tawara meta. Kung binriti, na nga kung binriti, lalo po nasaptas, and ko even the chapters before, ingan kalim si kum na me, si sramsramkin yak nga. Metli na fosto yung ulya, pangan palan bel si malim Jesus il, fashion te ulla pitaki ki loving ko sila Jacob nga. Na matayan Samaria sinan takoy nude ko. Na inge na nga ko may samak shamsham sa kungan. Na alam Jesus in sisla pel lalingan shamsham sin matayan sinan nishel ko. Na kishipin in mashlon Samaria may chua diya wo diya masifan na. Oro, matayin Samaria sa ngayon mo, may Samaria kung may Jew. Kaya ito kumintang na siya Yakov. Na ensingan pa call lang na kay Sham lang na Jesus na sila. Ba kovin mo singan. Na matayin singan siya pa na sukla. Kung yok lang Jacob, mita na love singan break na sila. Baba mata, baba. Bumita na may si Morena loving ko sa nga Jacob. Kumyok lang Jacob. Patayin sa nga, kinga kong niya katala kalam gilal, tinakilin na sa jam-jam sa nga tasyok to. Kishalosan fada siya na may tliki fosto yung nga na, shenzi lang eh. Nga ito kung may palas eh. Nga ito, nga kilin to kung may palas eh. Nakishipin lim Jesus ilito, kashpe ko ito, oil ko ito, tipel, na pashpe siral fact na sinmate kan mo, in fact mo na sikmana kayo, lim Jesus ilvagang na sila paye, manin malan sumsulay mo mugulta mayala, in mawangin mugulta magnay, wangin mugulta mo, tasyok to, kumpayak pel limekos, mugulsi kumataro ingin ng antimato mo. Na lim Jesus il fakang mana ko ma il non como il strangers in asil tiya ito. Na pa siyam ram ganyan ke fasto yung ulyain mo il sumfak na sin met Samaria nga na. Itala ito ko utkin ganek sa kusaya tante to soon met Samaria nga. Jesus ilorela to fashion sila nga nilang tuwi Samaria kishipe. Na Yorkshire lang going to we kishipen Asha ako lalanin siyen may ganin long. Napavak ke merit sa ngala elos ala na kaya fesin lim. Jesus lan mata.
Yarolos na il sang kinalalos na il sang and lulos pafakifos ang awulngan. May pas we pelalal kung ikishipin fakat like kishipe singin na ramito. Boss may tako nagilalal kung isa nga din liye na pa long na pa ikil fakat. Ilos fact na sin matayin sa inge kat lalal kung iti agishipin mga kung fact. Akishipin kot si fen alongol. Ako tito lapaye. Eko tito lapaye pa mitlangolon fero. Merit sa nga tuwi ke fosangalu. Fosangalu fact mo ilosito. Ilosito na ilangolon fero. Metigin na losan kot inge kot liye lalahal fungi. Tiya man kumta ko siya mon na session. Tasok ta kisipin kot si fena. Kot long, kot liye. Kot akilin. Dahil may langolon fero. Samaritans may tsungan matapalesya mo ilos tiya ito. Ilos tiya ko inorlas lala pa yung may tsungan pa may Pharisee ko may wilayam for long liya po yung when malarongan. Ilos pam tawakin pa pas lali nunil yangan. May Samaria may ilos syangangan. May ilos tinan sisinsingan. Ilos paliel akilin lail pamit langos Napag si vezi nga in fact mo. May pas Samaria lalal fungi kimit lango. Fasyo silang layam ngan. Tako sa Samaria ngan. Sa ilba layam ito mana kayo Ilito lala fasyo te asyan sila sunmait ngan. Ingoy nakyalayam niya. Mamaylo sinino in molilos la. Minpangan ministry sila nga ninta ko in mole lamay ito. Liki ko luklalos. Liki mga nagawa makot mo tayo ignorant ke. Jesus layam ilito mana kayo nakifay ke meritang ito na mit Samaria ngan bata akilin la. Met lango se. Ba met lango lan fela. Ba dagan lang la. Fela se nga liki o nga ya liki kuluklash. Liki misa mabatad. Naro kingariti meriti nga yung akilin na pa ila. Mga nagawa malayong kadil plan nila. Nga kumte ka in hinder. Nga kumte ka in tilokin niya. Evalaw na plan lang God. Evalaw na kikina lang God. May nail pare kat lahilit tama. Naro katinsang na silma na kayo. Ay nakimit. May pleasure yak nga. Di matayan sa ngaan. Nakimatayan sa ngaan. Kisipin malim sa Sifac kaya ngaan. May kan pleasure pa. Tilo yung pencil. Kisipin nila wala matayan ko siya wayan pa na matayan in pel. So nagitam na sa Sifac ngaan. Wayan pa na mayo wala matayan na kaya. Oil, tipel, tinawo. Ramit kan pilpe. Naki-ilsom sunlem Jesus na liyak la. Kote Christ pa nga Na-follow na rin may na mapilaya siya nga. Fact testimony sila nga. Namamait ka nukwel matako sukta na. Elos si Fena long si Fena liyela. Paya yelay may tlangon fela. Pay Jesus Christ pangan. Pay los long no. Moeta ko Messiah se. Nara nga mo kinga nga kumliye may lutluta. Pos mga kumgan lutay lagi. Masi metar kat fliya na non ko an nasingkat. Nara na non ko lan nasish na kayo. Nga kumtari siya na mapaya yung masuwas siya nga mawil kun. Katin mo kain witness yan na kimit si saya insang pamulala na selos. Ina na kilemin faras asla Samaria or ela mait nga diya kalim singan. Tilakak sa gingat kami lutlut po. Finawaya, finawalong silang gat. Katsibawas in gift frete. Pangan marsyo katamnal.
Alright, kal digisa ang gulo. Gulo kede fast na mit na ke nga kede tako ke lutu katin mol in akfashil lane makatina es ekasek musegi nga kishipin katina akulo na ke na or ngay sette kede tapala sette kede shoni ke senrian na tukun akatayalok na ke ko faikolo siya nga akfashil nga na ngay siya yokia na outlines sa mga kadis like standard list in nata siya. Na kada sum nage merit nage sendrian and si physical fact mo ak yokie may kulan okay senri ak yokie may kulo akyokie may kulo na maritil aşke aş puklu ma şampiyon ki maritin buksime ngan pa Leviticus tolngol dolu singal dolu fo sangal meosgang alon ko shan na luk singal likos fo singal singal yan na masimig kiden galim ke kamagus galim ke ulang mata na ke ulang sa buksinga Leviticus na kuming loeng le na kumiyang mea buksinga Leviticus mea Genesis mea Exodus mea Leviticus mea Oiyac na mea Deuteronomy gaskan na von na ashkal mea nakat galim ke Genesis kan baka matawag yan Payapolog, dagyan plan lan kadin mula may ito. Exodus, sramsramkin, tufuklilan, maton val si makatil sila lan orek makin in fakak pengusin. Napang maton val si makatil sila na non val sila pa sampai masa, pangapel si met mamasa po, masa plan kadin tek na sin met lan. Na Leviticus, sramsramkin kunokon lon sa makadil sang masin shuf sing Levites in mo akfash na kumilila kay siya masap ko akwak lan gat mas manyak ke Exodus kan pa ikoyagi ke Leviticus na wekiak katil mas fliagi ka ni nempo na kay siya may kiselalos ko shuf ko kain mana ke wa ma kadil sa sang masin lan Israel ngayon fash ke ash kalmeye sa makadil maging nempo na Deuteronomy el kalbo niya na fon na pugagas ng masaplan ka at ash message system megos lal Moses il sang masin sham lal Moses in Israel Leviticus los iyak na infernal way Abangan pukli mo siya may kibaya pala. Na uya ko, ako masyarakin, first luwa yan nag-sisap na masasap na singal doluan. Siya makita ka pa siya nag-luksap na singalit ko, first siya nag-first singal yan. Na may ritluwas na misengi-inge, el simle ke ye tausin sa maslow. Sige mo ko, lifting is sumusak na palan ben singa, fashion ye tausin sa, tukun ye tausin sa na mo, look el simusiak. Sema kapshani shamsham luka nga tanale fall wedding matafung leke. Tasakta. Yok shubeyen may ritsig Leviticus nge. Nakakawin galim ge mayen maritsig esin asish. In galim ge may shamsham ge pukla luki nge. Lugi la siya siyang nes mga siyang biyenga. Na siya pa, lugal siyang gisipin, mga yes makatil sa konsita ni Israel in matake. Siya marit sa inge Leviticus, inge lakalim ye akwak, masap, karangin, mas, lan med Israel. Nasikimut ko, masap nga il din arekta na insang diegelosin tie orek makuluk o insang pe diegelos siyang si fena. Katin loyang na kay siya masap ke uleng mata o
Kasi ko non ko mo, masaplal Moses, nga mana na ke karingin yan akfalet lalos, ko lusin tiya ro makuluk. Lusin tiya ro makuluk saya. Tasok na katfin loeng na ke to na maslan may ito, or na pe ilya, na ke akfalet, ko siyasin sila dalit atin ka. Na mayin kung read Exodus na ilakalim yun may kaseng na singkata in mana pagkapak mana wo makaifan na ilakalim yun bile may tol si evinel maas kung sa kapas hindi ka kaglan sa puring kat Pange aku silan gadol sa nga si Israel. Yok siya ako minita kami. Kasi hindi ba mo nga sa kapas ko. Shoot kayo tawag. Nangayos na kalain sa mo. Mayin ako sila kang nasidali ni Israel. Mayin sang ako lusla. Ako lang naklalo sa nakiil sa mga efat ako. Sa ba may klango siya charm misang ngay gel lem Jesus Christ. Naro yok şüphen akımın galim ge ipsengenle tigal me ba ifin aşmaslan meçel guflaklan sapmamışın mo. Isam na ulayang mada washamtram ginen mainsang ako la nanaklan dalin Israel ilosin sang mawu magkifan na sinkat. Na gigechogin mask ifin aşmaytsi kunayak ki akta na aş maske kolo ineel panagi leprosy. Leprosy sikak finan ko siya. Katita. Katita le masing lepa. Ang Israel may na deformity. Nage mamunin mo iti. Nagigivin daw. Nagibataan mo iti. Election na orela o adin mo iti inalaguluk. Nga kumita. Katmit ko siya. Kat asita siya si Klaske. Nagulo na sin technology. 20th century. Orikla vaccines nga Tepat ko yung sang kusayla may ta in kuflas be wek mas nga. Na impel siya kaya charm gemerit nga. May losor pa ilosin akna sa silos kadin benefin mas nga din pang kalam le pa si pang. Na mate ngan ilos inino na in shelos likimate na kayo for the rest of their life. Mayin leprosy, wangin ono na kayo, wangin onway Na even mate si wayak masingan, na may hasor siya, mayin mate singan, ilingin na ila siyak likimate na kayo Na sige mot ko kung si Fena, kung vin wayak masin, giplan pelsingan. Kung may tayo ngay te akfalate ko, may tayo liye ko mo kumula fok, may tayo liye mo masilom ngayon, or kung fla akilin yak. Na para kat usine ke may reach sila ke na ke katchkin sramkin Luke nga tigi sa sramkin Jews and Samaritans alle ash history lalos sa power ash force in nationalosan masimit matawag ke shuf singa ulngan Pagan shufsingan mamut kumoilos pamata kita natal Jacob. Panang ilos mut kumo inino akflet ngayon toko siya ngayon matawag ki inanya Yerolos. Na Samaria bang ilashkik enlal Ephraim. Men Ephraimites bang City naral Joseph nga ma Ephraim Manasa Ephraim pasol lamalen pakul shuf silan panang el pakul shuf Northern Kingdom. Na kisyo besen gizin sisilalos pero usa fashion para fashion iksingan. Na pangan silos mo actually na pa Northern Kingdom Samaria. Ifocus sum na Southern Kingdom na Judah. Pa Jews tako ke may Judangan pa mo may Jew na bayan capital sa Jerusalem bayan temple an. Ilos ten insisin na ke.
Na factual din siya na ke lem el sifena us el or detour se normal route na Jerusalem na Egypt pa elo se utileo in matie fale sasla Samaria may in filo sasla Samaria etash el ya kung mi pa na ke molas mi senge Molas mo siya nga, kasi may history la siya, kati may wo, kati sa kage, may siya na wo, pwedeng history la siya, fact check pa na si Vena. La, ligi na kita face the truth, lila may ilya, sige na wala, o kat ujak shortcut. Kat, si Vena, kat kain kinmangay. Bara lim il face the problem. Tika na ba lim il pa problem mo, il kiro na lutisi. Na sin maeta. Na pa sham patigis sham sila matayin singa na sin lay. Mayen ilos tien sese. May chuo liye may Samaria nga mo kung dahil may Israel na baye mayen bel si may Assyria tako may undi kum dahil nakatang kuwasle ilos istam magul na kaywa uselos le matayin siya na belsi mo Dr. Mugula ligi Northern Kingdom melo langan matayan talikshishuk na nemata. Na may Syria ro talusi Mugula Syria nganti or na intermarriage. Tira na bakit jeba maafgas. Nagisipesing ano ro machu nga lielos mo. Kung dahil tinang machu na pa. Kung dahil tinang Israel na pa. Kung dahil sain pagan. Kung dahil tiwiyawa na. Natawra na ilya sin Mastalos, na palay miloro ke lutisi lari ke Luke sapta singalit koshengan. Ipsibe ngan pa siyam ke matiya nesnes. O naging akalim niya. Fos, ang alime kos ke sapta singal dulig Leviticus, il sramsramkin yok na ke mas singaleba. Ko mas ke kulun maitse. Mama mo ito kayo niya, deformity matakal ke masingan. Na fos, ang malakos, siya mo nag-siyak le, lan mait mawi masinganan. Pangan context, pangan background siya na ke lugal siya mo ke sapta singalit ko siya. Ngayon, kumain na kuminita, lift ka singal dolu, kumain mo kayo, ito lumanin phone lang na ke luk sapta singalit ko siya. Fos singal siya. Sema paipsiak luge main laks na gisendrian nage actnessness ye yakle actness yakle ka cham good mit le pasinga ule na lemel il fash il tako na inkal singa na kishupin mas lalo sa nilos alright los tikay na sin mashlon mate los dulay leo bagman nila ang lem Jesus when na dinkat kashikot na kung vinitop silang lem nga, ilangan, del fashot, fact na sin high priest, lekum del kaile. Top silang lang, del fashot. Na sige mo ko, put it in perspective, put it in real life. Kung sige mo ka lang, dahil tuwi leo, obviously madalos, kasi yung deformity ke Paulus, dalos, liyak lang na lang, lem chis kashikat, kanila kasho, unmugat le. Namili-mila lang, dahil fashot, soon high priest. Na kung vinte riti Leviticus, na kung vinte galam gede, follow ni takaman. Mayin, pel na gawa may tse kaile, ke ulen mata, ke kaile ke maske kulun maitse, inolen som check yaki urun high priest, dalin confirm yele paye il kaile. Na ba lele vat na sin mitsinga ulingay. Na mitsinga ulingay, long facts na lem ngay, 4 line fast na mit, na siya-selos, akle kishipin akusten lalingan. Ilongekle mit il akusten il for na fact na mit na liye kaknek tel kaile. Na melor il for na local. Na mit yasingan mit Samaria si. Ang finlong lipsila pa Oiyac Lun lem. Ilir makin na yok pa
the good character has always been the Samaritan. Na gumilie ifo may ilsarma masin machu. Na dielan machu all dal akshukiatin na sin met Samaria. Now, conversation takes place in front of a Jewish community. Para el sarang kita lista pita ka na ligil te akyok ki machungan ke nanak flat lalusan oil town kanaus nanak ang fok singan or el nasok na mit Samaria ngan na lang siya ko el Samaritan si now the fact lang lang biya masayangan pa fos kung vi fos singal megos na givos singalan ko siya. Siya fan na silos flok. Na singal ikos na gisingal ya. Mitya sayangan tal na flok. Jeff akelos maya. Tasakta sramsramkin lamayak mo elos mafinenwe. Na ya soom insewu ke mawulalan kat kishminos akos kat. Akos libat lang tel fashot. Sulay priest. Facts lang na ilos 50 akos, ilos 10 akayla unwala sila. Nakinashmin akos ten lalos ilos lepa, ilos kunuk, ilos shuyakle, akos ten lalos an use ilosin unwayakle. Yokshpe, magum ready sramsramkin kan immune na kekalme or a wukid ang asway dokles los flok liekas more maginyak ngan in sipe flok kalme yan asis. Lemin na lemin lang del var tsuk nakat min ngako biang del var nan singo. Na ro kat ismo pangan mo loin le skimot ko lemin lang del var tsuk. Var tsun. Met tol flet. Na nakaspel si kumot ko lang kulle fakasam singan dal tun singo unmet singa tun singa na level lang del var soon namal dal ngeta ni sinsiye kat tomorrow kat akos kalme pa yok malay fungilaws los tunay le level fact na los akos nakilas pinakos din silalos nga elos akayak la. Namuritsiga gyakal mi Sifac na silos. May siya sigan may Samaria. Siya mapang koanon week ngay na kaya may siya. Liang lan may siya. Siya kalme yan na si kum. Kasi timut ko mo kinasibin kat me si mo. Kasi hindi siya na poshke gawesh mo. Walang may kantra fat makita na ro. Ginaspin wall singan ko, ginaspin kumait sing, ginaspin last sim suluman, ginaspin mes ba kumrata ako ganyan kan, kung siya poshke ko mo, tiya poshken mo siya that mga naro. Muli siya singa takay, siya na akpo si Selye kat, mayan, ikas mayan masing leprosy, kanaus lang maulan mit paspas. Nigi ba na modern days, na kulo na 20th century technology, kola. Gusto mawigat ke shanti il klensom shamkin vaccine pange mama nawala mit or vaccine sing vaccine di masi ke COVID-19 vaccine si basang or la katila ilya ke leprosy sing na or katfin ni kun la meya mga sramsramkin na kiten ti wi sramsramkin yan ke nakat sumrela mga katay nakten kuno ke katfa wi sramsramkin sang mit malutut ke an in sramsramkin kat fin take Bible lut Bible matake Bible lut someone ma Bible sham guna fizoli vaccine sang mit ma takta ngan la basi sa ya algo siya singa lutut ke mangan dahil ko akatay na oyes nga nagem reach may ilusa ma way mas safla obedan safla mo lalos lustikan si bash mahlun mo ito. Na marichit ka si kumin akademie orela wolan mit Samaria singan. Elito in akilin le tie kolal, tie tolal, ito kan fakshuyok na sin lemka. Nangakum kika tuple proila siya,
Gden galim ya tia maka broilash ka tia agishben gadil silalen long broilan mitse il to pokla power of broilash atopla tia gishben ngapasiya ko gishben gadil silalen long sema usila si kuminale posi selen tia maka saka paro gishben gadil akia mana kewa gassing omnipresent Gadilashin nagawa omniscient Gadil naman nagawa na omnipotent Gadil koligi nagawa mga nagawa Gadil non ko ilayla nga kumana sisik inashke mailaranay mawula na lal naro belsi ma tople may sisiya klasya katinak tinliksyon na alle posi sila falla Kadina na nito ay naswedo kle. Flok na yun lem ka. Tinakalim ye shuyo klash. Elti fil flogan mamolash. Pangin may reach ka taka na si kung liksyon na akes pa kundi kung ke mas makanash kya. Hinpay. Kat finarela mas yung may takilig. May taliksyon shop kat ya. Tingin enal shop din son tapak. May gibalan bel si ma elay mi kolla mulan mit Samaria and ge saptagos mel ilusto ko ang pangit to ko siya si mga tsano in ko katang la mit Rome niya at pangit tafong la silalos nga may ilusto na riti gastagat finilos konok ke hisulan mit you ilusto na riti casting assumption lang may pa kapag ganawas na may nga. Our military we don't get paid to assume. We get paid to do the job. At di ba like na si ko? Mako na kum kita klase gasan gata. Kita de mot ko mapange masing o kita fact kay na ke mas na akademia. Dia mako mot ko, dia mga non ko pa yakspel. Mama Kadil fact na may God pa ito mana kayo il sumos sa mga yetaw sin lusom na bayin ni mising ko flying proven wrong na mago na ko ba kasi ace kat tali madut kita mo dia God pa ka siya kasi gaslan God il lela kasi Alan Glenn sa simple fan na mouthpiece sin am kay fan kasi the fact magat non ko o kasi fact kinalan God tamit na gawin mo na bange may naks na senrio ngay glog singkat le kat kape nash in mashlos in dafila gas na tuf gas well on God masing ngay spacing ngay pa na kawain mo in mo laptop na nagawain ko is long lang lawan ka nakawas ko wiga kusma wiga ngay papa ngay masik no man kung esa gaslan ka at makumin som share na sin mate ko yung mga mate makum siya nga mate makum Elias yung proikelos na kati na dictionary na ikon lang na po nga sa ka nga may nga pa siya na nga pala as mate nga siya nga may nga molin mate na bel na kayo nga suki na mister na upe na sigin mister kasyak ta gigashalan bro baka usyo kong sukulan Macredel yak ke Colin Broy ko laman na kayo. Katte ko in egen met faka ek og kat flere nas in masol lash. Woge den charm from yok na masol met lalfung. Na fin met sil de la ultimate lalfung ni se. Na mako nes pa den Broy ke met sin. Mayen ge gasolon kat le gesam dolin chen met en infosesla. Den galing gden de suk misle gden de suk paraga ginashlos maita nagaglon singat le ngagan we nashlos kat kain haske klens up na tuf sing sekato gatten rit magud got tape na may pay pa kot o kisbin long lang got panang coin uskat magden coin we tafla kasto tuf kasto wala lang got agden de rit magud mo main na me mo faxing mga pa na zoom sa mga tataka min kapla ko lang magin kukuspe
Kleinland got nagi Fosland fela nga alayok. Sinsiak siya pa kung ako may aske kakidetiye. Alors yegos we got nga mas nga sanglodging got le il lela ko sinashin mashlosh in lupshala gasna u tuf gasna wala alal. Na bagay ka ng program last time singya nga mo list sa samram lang pa fa ko sila pasum ala list lang nga tuin singya agin balance el technicien na shamin kalye lalan na nga ita ko tuku nil samram mo ala shamin kalye lak nga pro kalye ta kayilasha na nga usya technicien na ilen akfashe may fax after your rolan na katafa shogin kalye ak mi sikusla technicien na agin balance Kaya gulo malaban na kem na pa may lutit sige sen na sabi wim tapor nga line long anti kinon ko ke faxilon may singa ulngan na pa faxilon tam ng serlen mo kisyo ben mo singa en leprosy ka le wayang in finjak lo la los non ko mo los esunpe finjak na ke Safla, faxilongan pa anin siya kinon ko la. Safla, wang inil kilos liya nga nilo siya nangan ni kina manolos kalam na na los wela. Safla mo lalos vinvelsen. Nagilos long ito la, lem Jesus pa nga en. Faxilalos nga pa nga noon ko kay los angay. Jesus, lem, bako din na siya. That's all you and I have to do. Nga kung finde aşke masle pasingan. Taşak ta masi mga kung bangon mala na safla. Makuluk silap nga wangin nanak manas na ke. Ilay pinasiye nga kung ngait lalila. Weh kome nga roki masi nga rela. Kung makuluk mga siyak na aşke. Pangan liye ke akatayalal damlay serle ke marulutit sige senriongan la. Ildal ngaytag na dal bako tayo na mangan pangan nature lan lam heart sila ngan akum tikoy napkaran na ke. Iliyekot na iliyekot with that compassionate heart. Bakum dash metliki pa ang bakum matok lem Jesus. Laliki oyes nga tilyang na keng. Aro keng ariti nga malayamen mo liya lang ke tamil sir del vakman. Pensi mga kum isfin siya na. Hindi sa amin vlog ko na Glorian na sinlay. Minti ang akum pa ako vlog lame Jesus pa God pa nanak manas kasi molala na si Kuma. Nga mabangan mas nga ace kemanut dito. Tilakak singing chaos na kayawa sa mawikat. Tila na singkat kelos na kayawa sa ma check na tuko in fact I cast lang kat layla to phone lam ka tinan post na kayawa. Lamalap. Alright, okay, digin salam gulo. Kze ingen akan ako lang ten showing kalye. Tagay last na oye ko. In fact, kalwin ni vaksal digin islang. In fact, gulo malap masyos na kayo. Kipel na siya close ko sisla. Taga finsha ko bakasang gadi na shiruos. Hindi ko was kaya nagugos arswayan ko. Ano siya ilya makuos sunin beling niya. Sang nagawa na singkat. Pailaw. Kung wala makufla yung kat. Kat fin fulia life nila siya. Inel. Naglumalap na siwas na kayo, kung gusto mo nagagas lang kung lang nga mga kain display.
Alright. Kidamda girol dignis Evelyn to si sakli kat tven aklin ko spell sa ngayon. Tigis Evelyn finan hilo pain ko gulamalap ikaw na zoom tamal salik kumfaga long time. Kulogam siya taka wikat jangan neshuwe pa iwak Charlie neshuwe ikaw na zoom kulogam taka wikat jangan. Anywhere ma pain ko na kung vlog siya ng Texas ikaw na zoom pain ko kayo ba na zoom tamal soswa kulogam taka wikat jangan na alam ni Sir Rupon Paulino. Ang lalo nila ash pesiwos mawikat o ko ta bangay lo sa mataka kasla ngay ko flaliye nag-messenger la so Lilia Edmond happy blessed Tuesday na zoom pain ko classmates lang ikaw na zoom tamae na sebe pain ko ikaw na zoom kung faga pangit mga liga phone siya ngayon. Figat ta vaklay name, talagat lagi ipsingan. Na fin siya ko pa kastan gat mga cham ginoy ko ngayon we ko sakay ko sken ko sa askwaya. Na onagi Paul in fact ke luwo koren singaw dolus for safla singan. Sa mga along si ready men ba nga prediction siya malal Paul na sin met koren. Na il fa ko inge ke luwo koren singaw dolu. Kung bisum nige for safla singan nangan flia in our euros in fact ke for singaw dolu luwo koren singaw dolu. Long lang lim Jesus Christ, long silon God, siyasin silon God mataling wikos na kayo. Ano po in fact, ngan, pala ko, payang kalya lal, nasin matlalali kong mape na sikkom matlalali kong isa. Ang lumalap, ngay, kasyagat ke EPS93, kontra ni Proy in kalya, nakatapasang uning kalya skulash. Kat Proy. Olim God, flat na. Katsibay spell Sifac Kulo, malap na siyong. Kulo lang lum, kulo mawu paspas. Kat palaki. Kulo gaslum. Lera da gaslum in pasala madonin cielos na kayo sa oya na kodingi. Sa fotodole sa mga ene no. Kat ene na ko mo kat flat na. Malan fela ta ko akfos si kat yak ta ka oya na kat fotodole mapaspas. Ta shokta. Lalo makkalimina sisle. Kumifatia siskatle. Wangin makufla euro. Tapanan kat puy matpuyash nge. Improy. Sikke kashalo. Kashakat. Yok na kipelsi. Periniliasi. Kulaga gaslum. Chibata ko. Umwikat. Lada gaslum. Insum kanawas lang. Kain ang. Oy na siya oya sa fal. Oya kuluk masira na lujen insang shivash may na kaya kuluk ya may ito. Lada kolon ngon madalo. Kanawas na bayin na kayo. Kasi mga two-fin gaslum. Siya pangapay lang ke bumiwas. Kasi norek makit. Insang kanawas na bayin na kayo. We speak blessings upon each and everyone here. Pero kasi ispell si Kulo malap na siya. Kasi bayin again, when for na Jesus Christ could pray. Amen. Amen. Kami diya kaliya, Pauline check. Kaksakin ka, kali na kung patagawikas tayo, may sakit ka fact na inip, napain ko. Syukya ka din kaliya, we got